ndavuga iri jambo nka generali nk'umuhanuzi kandi ndarivuga mpagaze muri perezidansi y'igihugu cy'u Burundi. Nafashe umwanzuro nk'umuhanuzi generali, nafashe umwanzuro wo kweguza Evariste Ndayishimiye, kandi ntabwo ibyo ndabikora nka generali, ntabwo mbikora nk'undi muntu. Oya, mimi ko general tiyabokeshezerererebo. Niba naba generali nta butware mfite, nta bushobozi mfite, ubwo sinkwiye no kwicara hano ngo mvuge izina ry'Imana. Eliya yafashe icyemezo cyo gukupa imvura asigaza izuba. Ye rero ntabwo nderiye, oya, nitwa Marite, ariko mu bushobozi nk'umuntu wimitswe n'Imana, nk'umuntu watoranyijwe n'Imana. Nababwiye ko ndi mu gice cyo kwimika no kwimura ku mugoroba, abo twaganiriye mwabyumvise. Imana niyo yabimbwiye ngo nimike. Ubu rero tugiye kwimika. Perezidansi y'u Burundi aho iherereye ndahazi, perezida ndamuzi, igisoda cy'u Burundi ndakizi, Inyamiramabi ndazizi, minisitiri w'intebe ndamuzi, abakenguzamateka ndamuzi, uhagarariye inama nshingamateka na nkenguzamateka. Nafashe decision kandi nta muntu wasubiza inyuma. Nafashe icyemezo kandi nta muntu wampagarika n'umwe. Noneho uzandike muri comment uvuga uti Marite ko wari watubwiye ko bitabaye. Oyaye, umuhanuzi nyawe, atari ibyo atiye, atari ibyo atirisha, atari ibyo asaba, akaba ari umuhanuzi. Iyo anezerewe cyane igitangaza kiraba, niyo ababaye cyane igitangaza kiraba. Ibyo ni ibintu nzi biranga umuhanuzi. Uyu munsi wa none rero mbwira abantu bakurikira Imbabazi TV gatatu, tuve mu mikino, tuve mu mipyinato, tuve mu bintu byo kubwizanya ngo nzanza. Oya, njyewe fashe ingamba, fashe decision, nabishyize mu nshingano zanjye. Hari igihe rero uvuga ngo Imana ngo turatinya tukate. Oya, jewe ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, niba Yesu yarogeje ibirenge byanjye by'ivugabutumwa akasuka amavuta muri uru ruhanga, uraza kumbonamo. Ibyo mwumva niyo mbare yagakoze, ibyo mwumva ngo prime yagakoze, ibyo mwumva ngo nanuyu Sultani General Makenga, abo bajenero bose, hari general ubakuriye witwa Kristo ari muri iki. Usumba abo bajenero bose, usumba abaperezida bose, abakomeye, abahambaye, abavuga rikijyana. Njyewe profete mimi ko general ndi hejuru yabo, koko nakiriye ubahiga shuti yanjye. Hama rero twere guhendana, abarundi mbabwiza ukuri. Kiya aremokeshe muriteguye cyangwa ntago mwiteguye. Buno ntabwo ndi kuvuga ngo musengere naka ngo Imana imukoreshe. Oya, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ngiye kugucishamo marayika w'igisubizo cy'abanyamurenge bari muri Noro Kivu na Side Kivu. Marayika arambwira ngo ngiye kugucishamo igisubizo cy'abarundi, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, kandi iri jambo niryo kwizerwa. Uribabwire, Yesu ni umwami udahinduka, turamubona uyu mwami ntahinduka. Yesu ni umwami udahinduka. Umuntu wese umubwire yiyandikishe
akande subscribe, ku Mbabazi TV gatatu yiyandikishe, akande sabone cya subscribe, aroreri ibigiye gukurikira. Sakanwa se iyi mbunda ya Yesu ntihusha ntiyibeshya, ubwo se mbikubwire ngo kiya kibo shezeredererebo. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Marayika yatashye muri njye, noneho ubu butumwa nushaka ubuparataje, tushaka bagupinga cyangwa akabwumva gusa babyemera. Hari umuntu ushayiringa agahita ngo kw'ibyo byaravuzwe ngo nanaka arabivuga, ngo nanaka arabivuga, yanjye sindi naka. Hari umuntu n'umwe wigeze wumva kubwira ngo Imana yamutumye ngo yimike cyangwa yimure muri izi mbuga ngurukana bumenyi? Nta n'umwe. Hari umuntu wakubwiye ngo noneho wafashe icyemezo cyo gushyiraho perezida agakuraho undi perezida? Nta n'umwe. Ibyo rero uzabisanga ku Mbabazi TV gatatu. Aho kubaho ndi imbwa umwaka imyaka 100, nzabaho nk'intare mbeho imyaka 10. Kandi ibyo ntabwo nitaye. Hari ubuhanuzi bwasohoye nari nabwiye Prime, mbibwira Neva na Bariveriye, ndababwira ngo mwakoze ikosa mushora abasoda mu ntambara itari y'Imana, mugiye kubiryozwa. Nabonye inkuru nyinshi zanditse zivuga, harimo n'abarundi babimbwiye n'abimana bawumugisha ngo ese ngo wabimenye profeti ngo ubu Prime ari gushwana na Neva, Evariste ashaka gusubizayo ingabo, ngo Prime adashaka ko zisubirayo niyo ngabo, ubwo ni minisitiri w'ingabo. Sasa je ntabwo ibyo ni byasohoye, nababwiye ko hari igice napfundikiye cyitwa ibimenyetso. Ninjiye mu kindi gice cy'uko uhereye uyu munsi ninjiye mu gice cyo kwimika. N'isaha n'umunota biragera rero, kuko ntabwo ndi mu mezi yo kwimika. Oya, turi gutegura, turi mu muhango, turi mu migenzo yo kwimika perezida, tukimura perezida. Ninde nande? Ni Data na Mwana n'Umwuka Wera. Umuntu mu isi bakoresheje ninde? Ni Habiyambere Martin. Nje rero ndi generali, ndi umuhanuzi ufite ipeti rya generali. Mpamya ko abantu bitwa ba profete, ariko koko ari izina nyine ry'igifaransa abantu bose bakorokeramo ngo profete sava, ntacyo bitwaye. Nje ndi generali. Rero niba generali nta bushobozi agifite mu isi, ni ukuri Eliya yaravuze ngo ni mu nyici, nibibi byanze nemera gupfa, nziza ukuri namenye cyangwa nakiriye. Rero nje ngiye kwimura Neva. Aha si hari intambara zindi zibaye, si hano mvugira ubutumwa. Mwigeze mwumva njya kuri cano iremereye ngo bitangarize kuri cano zihambaye? Oya, ukene yabisanga habyumve. Ndetse shimiye bene data mwishengera Imbabazi TV. Iyi ni nk'ishengero Imbabazi twagiriwe twese, Imbabazi TV gatatu. Abakanze subscribe yane, like, comment, ibitekerezo byanyu turabyakira byose. Mugabo rero turi kwimika. Ubu ni ukuvuga ngo ninjiye mu mugenzo, ninjiye mu muhango nyirizina wo kwimika. Noneho rero jewe ijuru niryo rishyigikiye muri iki gikorwa, naryo ryagitangije. Ndi umwe rero nk'indogobe, ndi umwe nka mikorofone cyangwa mikafone, ndi umwe gusemerera. Rero umurundi uri kure n'uri hafi abyumve. Ku Mbabazi TV gatatu twinjiye mu gikorwa kidasanzwe. Mumaze igihe mutegereje, mumaze igihe mwifuza, mumaze igihe murondera kandi munarondeza ko Uhoraho yabahezagira. Ni iki? Nta kindi. Nabibabwiye rero, nje mu migabane yose mfitemo ijambo. Koko mfite pasipoti internationale. Ntabwo ndi umuvugabutumwa wabaye mu gihugu kimwe
oya. Mu busanzwe n'ivugabutumwa rigira amagrade, rigira amatitire, kuko niba ari umuvugabutumwa utaragera no mu murwa wa Bujumbura cyangwa wa Kigali, cyangwa akaba ataranasohoka igihugu, mu isi bigenda bite? Barasuzuma bagasanga uruganda naka rukora ibintu, igihugu kigashyiraho ibyo twita exmark, ubuziranenge ko bwuzuye, umuntu ufite ibintu adandariza mu gihugu ntibirenga igihugu, bikaba biri mu gihugu, n'ufite ibintu adandaza bikagera hanze y'igihugu. Ibyo bintu biratandukana rero. Hano rero ivugabutumwa ryanjye rifite passport, nicaye ahakomeye hanyuma, nicara n'ahasuzuguritse hanyuma, nagiye kure na hafi mu ivugabutumwa. Uyu munsi wa none rero international atari uru rubuga rwatanguye mu kwa kabiri ru 19, none araba niho uri busange rwatanguriye. Sasa rero ntabwo ngende umukristo umaze imyaka irenga 20, ndi umuvugabutumwa. Uyu munsi wa none ibyo mvuga rero ndabishingira intahe. Hama rero jewe ntabwo nkeneye ko primary buntiza ingabo, cyangwa ngo ndi bugambane na niyo mbare, cyangwa ngo nkeneye amaboko ya Amerika, cyangwa ngo nkeneye amaboko y'Abafaransa, Ababiligi n'abandi ngo nimufashe ngo twimure niva. Oya, mumundekere, mubindekere. Cyakora abantu batajya bakumirwa, bandakumirwa abanyamasengesho. Abandi bantu badakumirwa, uyu wibwiriza akakubwira ngo profeti ngo maze iminsi uhanura, nkuguriye amazi cyangwa amamega, cyangwa se nkuguriye n'igitoro wideparase, cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye bidufasha mu ivugabutumwa. Kuko umuntu wese akora uko ashobojwe kandi akora icyo abashije. Mwese ubwo iyo mirimo yirabandanya ntigihagara. Ariko mbwira abarundi, zabika zitabika, nta kibuza abarundi gutabarwa. Kandi buno marayika ukora ibyo bintu ari muri iki. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, buno tuvugana imiryango irugurutse, imiryango irakingutse y'ibindi kukubwira. Ndaba ndeba rero umuntu uri buhagarare ngo duhangane. Oya, je mfite ingabo zirwana ku butaka, zirwana mu kirere, zirwana mu mazi, kandi izo zirihagije gukora ibitangaza. Abarundi mwese mukumirwa. Hano rero hari igihe yenda bamwe bazahita bavuga ngo wari ubizi, ngo wari wabimenye, ngo amakuru ubu yafite, ngo ibintu byose ububizi. Oya, mbihanoye hakiri kare, ureba ko byandika cyangwa unote cyangwa uvuga uti haraho muri. Oya, ntabwo ngiye nkora nk'Uburundi. Buno Burundi, maneko z'Uburundi ntizari zizi ko zizatsindwa. Maneko z'Uburundi ntizari zizi ko nta makuru zatanze ngo igisoda cy'Uburundi cyere guseba. Kandi maneko z'Uburundi ntizigeze zitanga amakuru meza y'ibikoresho 20 ifite ngo barwane neza batsinde cyangwa banagwihorera urugamba. Kuva intambara itangiye, urwego rw'iperereza rw'Uburundi rugaragara ko rudakora. Rero ibyo ntabwo ari byo bimpa amakuru. Ikindi, ntabwo meze nk'abarundi bari mu ntambara imeze nk'iya mu mbuto nk'iya Habyarimana, barwana badafite amakuru, bagira ibiturire mu butumwa bwabo, bakaruswa, biyandarika, bifata nabi. Kuko mu busanzwe inzego zose iyo umuntu usanga afite ministeri ajejwe, ariko ngo akagira n'indi ministeri yiwe. Niyo mpamvu nanze biturira. Abarundi murabizi ko mwanterese mukamendahenda bamwe ngo dukorane ngo ibindi hebi, narabyanze. Icyo si igisirikare cy'umwuga. Igisirikare cy'umwuga nta ruswa kijya ngo kigambanire igihugu. Polisi cy'umwuga nta biturire kijya ngo ni nako mubirahirira, ni nako mubyemanga, mugabo ntimubikora. Mu mbuto rero baramuhiritse kubera ibintu yubatse nabi. Habyarimana baramuhirika kubera ibintu yubatse nabi. Oboti baramuhirika kubera ibintu yubatse nabi. N'abandi ntari bugaruke. Uyu munsi wa none rero
ariko kuko njye mfite iperereza ry'ijuru, kuko njyewe mfite amakuru bidasubirwaho, narambuye ikiganza cyo kwimika, ndambura ikiganza cyo kwimura, mvugisha akanwa ko kwimika, mvugisha akanwa ko kwimura. Ijuru riri muri jye, ribyagiye muri jye, kugira ngo mbe umwe mu bizigirwa abarundi bategereje ugiye kubabohora. Ariko nanone ntihagire, sinigisha ngo mumenye uwantu, sindi no kubabwira ngo muhinduke abigishwa banjye, muhinduke abigishwa ba Kristo. Yego, bityo rero abarundi mwese, abanyamurenge mwese, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abantu mwese mwabaye imbata z'abantu n'ibintu, mukabura icyepfo n'icyaruguru bakabasomesha nturi. Yesu yarazutse, Yesu yarabambwe, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Buno rero biraheze, ikibazo njye nakinjiyemo nk'icyanjye, kandi njye nta bibazo ufite. Mu Rwanda ni amahoro, ku murango harabona, mu ijoro harabona, nta bibazo by'amadovize, nta bibazo by'ibitoro. Turakenye ku rwego rwacu, turabuze ku rwego rwacu, mugabo afazari. Ubwo rero ntabwo ariko ibi nabigize ibyanjye. Misi ishize twarasenganye, ndabahanurira, ndabasengera, ndabaririmbira, ndabigisha, n'ubu ngubu ubutumwa bwo burabandanyije mu kwigisha no mu guhugura no mu guhanura. Mugabo ubu iki cyo nakigize personnel rwose. Abapasiteri mubyumve hano mudukurikira, abajenerali mubyumve mudukurikira, abakoloneli, abaminisitiri, abambasaderi baba mu bihugu bitandukanye bumva ururimi cyangwa babihindura kuri Google bagakora translation ukuntu bakabasha kubyumva mu rurimi bagomba. Iryo koranabuhanga ririho. Imigabane yose generali yafashe icyemezo, Martin Habiyambere, na nimero iriho, general. None mwebwe rega, umuntu nakubwira ngo ndi profete, nakubwira ngo ndi naka, ndi pastoro, izina rijyana n'ibikorwa, kandi ubushobozi bujyana n'ibikorwa. Twebwe rero ndi angaje gukora ibyo ntegerezwa gukora nkiri mu isi. Rero uyu munsi nafashe icyemezo gikomeye, fata umwanzuro ukomeye, ntakuka ntabanduka, wo kukubwira ngo ifatiro zisenwe, byiringira abantu bakabitakaza, abantu bagiye hariya birananirana bakataha birananirana, banyura hariya birananirana, ubu bigiye gukunda. Bigiye gukunda. Ubu marayika ukora ijoro turi gukorana, marayika ukora amanywa turi gukorana. Ibi nimbivuga urabyumva nk'umugani, ubyumve nko gusara, ubyumve nko kwikina. Oya, ntabwo njyewe ndi mu migani, ntabwo ndi kwikina, nta nubwo ndi kubwira abantu ngo mbarimo umutima. Ibyo bintu sinjya mbibamo, nta pole ndi kuguhawe. Ya ikintu kiri bube kigomba, ibyera birera, ibyirabura bikirabura, nta bindi, no comment. Reka rero natwe tugaragare muri domene y'igikorwa Imana yaturobanuriye, kasuka amavuta mu ruhanga, kantoranya, nkazenguruka Burundi ya myaka 9 yose ndi umuvugabutumwa. Uyu munsi rero niba ntagira ijambo mu Rwanda, singira ijambo mu Burundi, singira ijambo muri Kenya, abana sindi kimugage, sindi debile, kandi mu mpano kubanzi ndiyaminiye. Mfite kategori, mfite diplome, ndikwije ku rwego rw'uko ntabwo nabura indobani ndobesha ngo mbeho. Mugabe yitarana, abantu bakanze subscribe mwaguze, ntabwo Imana iri kumara amazi, ntabwo nanjye ubwanjye nemera ko tumara amazi. Ibyishimo rero bigiye kuza mu maso hawe, ibyishimo bigiye kuza mu matwi hawe, ibyishimo bigiye kuza
mu mutima wawe n'iby'uko ubu buhanuzi, ubu butumwa nta kinyoma, nta pirate, oya, ni ukuri kuzuye 100%. Busanzwe rero habaho n'umuntu ubaho mu buzima bwe akirukanka kuri siyanse yenda impano ye anayitaye. Hari ibyo mu isi tugenda twongerwamwo cyangwa se bavugurura, ariko mu busanzwe umuntu hari ingabire avukana. Harimo rero n'umuntu utimenya ngo amenye karite ye, amenye impano ye, amenye ubuzima bwe. Ari umuntu Imana iba yarahaye umugisha wo kurima, s'il vous plaît, kabo ntacyo warenza. Muri uyu mwaka, impamvu mbivuze, uyu mwaka hazaba urutonde rw'icyo wahamagariwe, hazaba urutonde rw'icyo ushoboye n'icyo ubashije. Ntabwo hazaba ibyo wize, ni inyongera, ukureha ni inyongera. Ibyo rero byo kuvuga ngo bindi, uyu mwaka haraba urutonde navuga rw'icyo waremewe, watoranyirijwe, werejwe, wasengerewe ko kiba ari cyo kijya imbere. Hano muri ubu butumwa bwose uze kumbwirira n'uwo mwicaranye n'undi mwicaranye ati uyu mwaka uje hazabaho icyo wahamagariwe, watoranyirijwe nk'umuntu Imana yaremye. None umubyeyi arakubyara akakurihira primaire, humaniste, secondaire nyene, kaminuza, kandi akakwerekeza bakagenda bataje ukuntu. Ntabwo muri Afurika tumeze nk'abanyaburayi cyangwa abanyamerika bavuga ngo niba iso ari umurobyi, niba ari umuhinzi, niba ari umworozi ariko birajyanye ubworozi n'uburimi. Ari umuganga, ari umuvumvu worora inzuki nawe uzorora. Hano rero no muri uyu mwaka mbwira abantu bakurikira Imbabazi TV 3 channel yanyu mukunda, mukorera like, comment nziza, mudushyigikiye, donc dusangiye ishengero. Ndagushimiye vraiment, asante. Sasa ni ukuvuga ngo umuntu Imana nawe imubyara ifite action plan y'ingabiro n'ingabirano yo ikwihereye izakubesha. Petero yari uriya, Moridekayi yari uriya, Yosefu yari uriya, ariko bose babaye abahanga. Ba Matayo, ba Luka bari barize, abo nabo barateye imbere mu burenganzira bwabo. Mugabo wimbwira ngo ngiye ngo nta mpano nimwe ngira, oya, impano si ukuvugishwa gusa, n'izindi ni impano. Ahubwo uyu mwaka wowe urinjira muri Kanani yawe. Imana iravuga ngo Kanani ifashwe, Bibiliya iravuga ngo Yesuwa, Imana yari yaramubwiye ngo nimumara kugera mu gihugu cy'isezerano buri muntu yinjirira inkike ziriduka, nk'uko inkike hano zigiye gusenyuka. Harambwiye ngo inkike zigiye kuriduka, abantu binjire we, haleluya. Rero Yesu abwira abantu ngo inkike niziriduka, umuntu yinjirire muri koteye, kandi ahugeze uba ariho winjirira. We wishakisha ngo nzinjirira mu mpano ya Marita. Hano hari abantu kuri YouTube bigana guhanura. Bibiliya iravuga ngo uvuga ngo iravuze itavuze azabona ishyano. Ntabwo muzi icyaha cyo kurogotwa. Harimo abantu hano bigana, wacuruza agacuruza, wahinga agahinga, wakorora korora, wakiga kiga. Donc ubuzima bwo gukopera nabwo ntacyo bitwaye, ariko ibitagira ingaruka, ibigira ingaruka ntimubitirishe. Ibyo mutirisha biba ari bidafite ingaruka, ariko ibintu bifite ingaruka wacu. Sasa rero uyu mwaka Kanani igiye kuriduka mo umugisha, ariko inkike zakubujije kwinjira zo zirasenyuka winjira. Mpera ikiganzo muri kumwe, cyangwa ukimuhe mu mutima, mushaka kuba mutana ari kumwe, cyangwa unamuhe message mu mutima, mubwire ngo tugiye kwinjira muri Kanani. Yinjirire mu ngabirano ye, yinjirire mu mpano ye, yinjirire mu mugisha we. S'il vous plaît, ntatambike ibirenge, yinjirire mu mugisha we. Nibwo butumwa nkuzane. None hari igihe abantu bavanga ibintu. Hari umuntu ufite impano yo kunyonga umuduga, abandi bikanga. Abantu bagira impano yo kwakira abantu neza, abandi bikanga. Niyo mpamvu ibintu byose Imana iguhaye igikorwa irakikwereza ikakusengera inyuze mu bantu bayo. Niyo mpamvu hari abantu bafise impano zo kubaka ingo, hari abafite impano zo gusenga, kuvugishwa. Hari n'abatagira impano yo gusenga, akabaho nta mpano afite yo gusenga, ariko akagira impano y'urukundo. Ahubwo mbasabye Bonani na Noel, abantu Imana yahaye amafaranga menshi, ariko ntumpe bigusagutse, umpe mu mutima wawe icyo ukwemerera gutanga. Mumpe Bonani
tunywa amata natwe tuvugishwe, turya inyama tuvugishwe, n'ibindi byiza byatuma umuntu avugishwa turabyemerewe, kuko nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyobe inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira anyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira anyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira anyuramo, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Ndaguhaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, icyubahiro ni icy'Imana mushobora byose. Ni ukuvuga ngo mu isi habaho umuhanuzi, habaho umwana w'umuhanuzi, mu isi habaho karite zitandukanye bivanye. Rero buno navuga ngo mu busanzwe umwana w'umuhanuzi abaho mu buzima budasobanutse, umuhanuzi abaho mu buzima busobanutse. Eliya ni umuhanuzi, ariko yabanye na Elisa ataraba umuhanuzi. Elisa ni umuhanuzi ariko abana na Gihazi, Gihazi ntigera aba umuhanuzi. Yesu niwe muhanuzi mukuru. Niyo mpamvu ubutumwa bwose twishimikiza ijambo ry'uwaduhaye kuba umuhanuzi generali. Kano kuri YouTube ngira ngo nta muntu mwigeze mwumva witwa genero, ariko mimi ko generali. Rero hariya habaho inzego zitandukanye mu buryo bw'umwuka. Uko isi ipanze, uko igihugu gipanze mu nzego, niko n'ibyo mu mwuka biha bipanze. Rero nzi neza ko ndi generali rwose, ubyanka ubyemera, mimi ko generali. Sasa mbigarutseho rero muri ubu buryo bukurikira, nuko nawe niba wakifuza, wifuze kuba muri konegisiyo y'impano n'ubushobozi Imana yaguhaye,
kugendera mu ngabire Imana yaguhaye, kugendera mu murongo Imana yaguhaye, kuba muri connection Imana yaguhaye, ofete ugahagarara mu itarano Yesu yabibye muri wowe cyangwa yashyize muri wowe. Of course nibibi bituma tuvugishwa. Hari igihe umuntu akubabaza ugahanura ibyago, cyangwa akakurakaza ugahanura akaga n'ingorane, nabyo bibaho. Mugabo turabo kurokora abajya mu ijuru, umwuka uturimo n'ubugwaneza ntabwo ari uwo kwica no kurimbura. Sasa rero iyi ni Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo nge simpendana. Uyu mwaka utaha turinjira muri Kanani. Si ya boshe zerede, uyu mwaka utaha turinjira muri Kanani, muri Kanani. Bamwe ho muri iyi minsi mikuru turinjira kuko twasenze kare, twitegura kare, twiyiriza ubusa kare, kugira ngo mu gihe nk'icyo hatazagira icyo umwanzi aturega. Rero injirira iburyo bwawe, urobera iburyo bwawe, umugisha wawe washyitse. Niba umugisha wawe uri i Burayi, wende uraye. Niba umugisha uri ku mugabane wa Amerika, genda ku mugabane wa Amerika. Niba uri muri Afurika, ngwino ku mugabane wa Afurika. Rega umugisha wacu ntabwo twese uri i Burayi no muri Amerika. Oya, ahubwo aho Imana yavuze ugomba gusubirizwa, aho wiharenga. Kuko abayahudi se ko batajya i Burayi, ko bari hagati nk'ururimi mu banzi gusa muri Isirayeli. Hakurya Siriya, hepfo Palestine, ruguru Irani na Irake, ibibazo bikomeye cyane, ibibazo ingutu, ibibazo agahiye. Mugabo barabayeho. Umugisha wawe urihe? Umuhezagiro wawe urahurira he nawo? Rero amaboko yawe ntayohe, ahubwo niyerekeze gufata icyo Imana yayasezeranye. Intambwe zawe zerekeza i Kanani, ubwenge bwawe n'umutima wawe. Tunasayiri kuabudiwa, nasayiriye Yesu, nasayiri kuwa. Ni ukuvuga ngo urerekeza, mukerekeza Imana yateganyije ko ugomba kwerekezamo. Si yarege boshe zerede, uko niko kuri. Ibyo rero biguma cyangwa byoroha, ugomba kubona uwakubambiwe. Of course sasa dufite ikimenyetso kirenga kimwe rero ko bigiye kugenda neza. Rero umwaka utaha wagiye mu buhirimyi atari ubwawe, umwaka utaha ujya kubaka urugo bitari muri gahunda y'Imana. Donc wagiye mu ngabirano itari yawe, cyangwa mu mpano zitari izawe, cyangwa urobesha ukubafu wari kurobesha ukujyo, cyangwa abantu bagutera inyatsi ziraguhama barakuroga birakunda, ibintu biba agasozi biba gatogo. Buno bigomba gusobanuka, kudaduka, ukava ku irembo ibwami nawe ukajya kuba pro minister, Hamana akamanikwa. Ugomba kuva muri gereza nka Yosefu ukaza kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana na Kanani, Yerusalemu tukiri mwisi. Ntabwo cunga nusanga ahantu uri atariho hawe, nusanga aho uherereye atari domene yawe, have mu izina rya Yesu Kristo, uze mu ngabirano no mu mpano yawe. Haleluya. Cunga nusanga rero opposition uri mariyo yawe, iyi ahubwo double Imana ibihezagire biduge bizamuka. Amen. Cunga nusanga ugasanga ahantu uherereye ari mu rutonde Imana yagusezeraniye, very good, turagushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mu gihe uri busange aho uri atari iwawe, atari mu byawe, urahamara iki? Erega twishwe n'ibyo nyine. Imyaka y'uruzerero ngo yari myinshi ku Bayahudi, yabaye myinshi kuri Aburahamu, ndetse na Aburahamu ariko baramubajije ngo ufite imyaka ingata ukuyemo y'uruzerero isigara niyi? Izo bita gukubitwa inkoni z'ubuginga. Rero mu izina rya Yesu Kristo tugomba gukora ibyacu mu gihe cyacu, mu bacu, iwacu. Ukugwanya
ni ijambo rimwe gusa. Iyo uri iburyo bw'Imana ukubita neza, nta bintu byo kwihenda no kwibeshya. Yewe Mana winugwa n'inkundo kubita utababarira, ibigeragezo biri mu isi, akarengane kari mu isi, kuburaro ugashakisha ugashoberwa, abandi barya bagasigaza. Ubutunzi bwo mu isi bufitwe n'abanyamaboko, abanyantege nke ntiduteze kububona, ababufite barabwikubiye, kubita utababarira. Ewe Mana winugwa n'inkundura kubita utababarira, ibigeragezo biri mu isi, akarengane kari mu isi, kuburaro ukabwirirwa, ugashakisha ugashobe, abandi barya bagasigaza. Birababaje Mana we, kubita utababarira. Mushaka tugume tugendana miguru, imodoka zuzuye isi, tugume n'inzara, abandi bagaburira imbwa, tugume dutega amakinga, abandi imbwa z'abakire zigenda muri Range Rover, Vewiti, Amavigo, Amabarabasi, y'indi miduga izimbye za Mercedes Benz, Amarande Kuruza meza, Prado nziza, ibintu nk'ibyo. Juya nini? Sababu gani? Ni Yesu wabambwe, yabambiwe twe cyangwa yabambiwe abo bapagani na ziriya mbwa? Yesu yurira kiriya giti ava amaraso, yayaviriye abarozi, yayaviriye abanyepolitike, yayaviriye abapfumu, abasiyasi, cyangwa yayaviriye wowe umwemera? Uramwemera cyangwa ntumwemera? Yesu yamviriye amaraso. Ariya maraso rero, nshuti yanjye, ibyiza ubwo byaba biyavamo ntabibonye, naburana ngaramye mpagaze, nabyicarira, nabihagurukira, ariko excuse me, uyu mwaka utaha n'uwange, nawe bivuga ariko ngo n'uwawe n'uwacu, bite byawe? Kwa data hariyo amazu meza, niba zampa inzu yo mu ijuru, ubwo mu isi nyine ngume muri chambrette, ngume muri kontineri, ngume muri chambre, 2 chambres, 3 chambres, jamais. Yesu yaravuze ngo nzabaha n'ibiruta ibyo mwasabye. Hama twasabye bike? Aya ni amazi mawe yavomye, pawe yavomye, ntimugakubitirwe ku mazi. Mwitongo rya nyiri tongo ni ryande, iyi nyanja ni byuzuye, isi nituye ni ibyande, ibiri mu isi ni ibyande. Excuse me, turaburana imbago rero zabasogokuruza. Ubutunzi bwari ubwa Salomo yaburaze nde? Ni wowe. Ubwari ubwa Dawidi bwarazwe nde? Ni wowe. Ibyo Yesaya yagezeho yabiraze nde? Ni mimi. Ibyo Moridekayi aba Yosefu babiraze nde? Mimi. Kirankara humiwe. Rero mbwira umuntu wese wumviriza ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, garuka mu rutonde, garuka mu murongo, garuka mu ivugabutumwa, dusangire hano ibyanditswe biguhesha uburenganzira ku itongo rya Peri na Mawe. Ubwo Mawe ni Kristo, Peri ni Data, niwe Mana, Mwuka Wera niwe maboko abikora. Rero nkuburane wiburana, mbirekarame, usinye uvuga uti good, icyo uvuze nicyo, natwe nyine dutwenge, hama duhore mu marira, mu gahinda, mu mubabaro, mu maganya, ngo Yesu azaza, yaraje, ntabwo tumutegereje nk'uzaza, yaraje. Bityo rero niyo mpamvu kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, umpaye umugisha wo kuvuga ukuri no kumenya ukuri, hama wumvise ukuri kumukize, kuko ukuri niko kuzatubatura. Ndagushimiye kuko ukuri kwawe kudukije kandi kutubatuye. Uwizeye aba umuragwa muri Kanani uduhaye yo mu isi, kandi azaba umuragwa muri Kanani yo mu ijuru.
ibindi umutima yabo wumva uko iniha n'uko itaka basubizwe bahabwe. Hama rero jye ndizeye ko duhereye ubuntu kandi dukijije mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ishobora byose iguhe cy'umutima wawe uri gusaba, kandi isoma urwandiko ruri ku mutima wawe.